Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bilalamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami hatiranan, murah-murahan yan na kami simusugpat hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mapaamhon in waktu ini suko sin Mahad Al-Imam Ahmad Longta Mampang talon-talon sumagawa long taway pabi ang mga waktu nila pabi ang pasalbi ang mga exam pa nila sabihan to supaya malupasin waktu yari kita rimihil pagpatuntum waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan di lang kita niusintuhan na to Rabbul Alamin taufiq waktu ini serta mabista kato tani ring mga puunan dahon pahadaratsin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kana-kana. Jari in pengajian sing kita waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tungod pa paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin daak niya amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin makalabi ring hakatan paglasa sabab in mga ini bista kato tanyusin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga kawajiban sa lago-lago sin pag-iman sarta mahinang sarab sin hikatutog sin pag-iman sin ambuk-pambuk din kato tanyo pa ini Tuhan na to Rabbul Alamin. Nah sabab yan subay na to ini long ta amin paamuhon yung mga pakaradyani katan pakugdanon. Haamuin doon hatiranan sin panghindo sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena impanghindo niya inyan katantan kiyawa niya ring haundang-undang syara sin Allah subhanahu wa ta'ala muna yung Quran mahamulya. Sarta daing ha mga pagpatarang kato tanin sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin doon haon kaingatan ta intimbangan sin mapatutta paganggautaan iban sin mapatutta tinggalan atawa mapatutta pabiddaon inbugat sin hinang sing kitabihan doon hapaglasa amuin makalabireng hakatan amon na impaglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya.
amo tuin kamaksuran niya. Sabab inyaon katantan amo nain mahinang sabab sin hikahugot sin pag-iman sing kita patuhan na to Rabbul Alamin. Na impagyanon doon na ini tungod pa perkala ini pagkasip Allah Subhanahu wa taala paglasa patuhan Rabbul Alamin na iuurol kato taniusin Rasul sallallahu alaihi wasallam biabay ta kato taniu bang hisiu naman in muna mag-urol-urol daing haamin pagkasip Allah Subhanahu wa taala pagkasip Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkasip mga ipon sin Allah Subhanahu wa taala bariman iban sin uno-uno na rin ha mga pakaradyaan piyang daakan kato tanyo sin Allah Subhanahu wa taala piyag marayaw niya amin iuog niya kato tanyo katantan subay na tuugon iban sin amuin mapatut na to ayaran hakabuhi na to karna ini katantan mahinang sabab sin hikabatok na to padan sa buntul-buntul harap pa agamasin Allah Subhanahu wa taala adapun bang nato yan maurol indan amuin piatarang simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tantuin kita manuituyan paamuin dan lalabayan wayroon doon hayan ini makatampan kato tanyo harap madto paamin kasannangan tiyata kamasin Allah Subhanahu wa taala haipon niya miya makadaamuin kabayaan niya sarta amuin launta lasahon niya haadlaw gana-gana amon ang biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring ha pangdaakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin hipaingat kato tanyo wal mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah ini siyo-siyo na manusia, doon siya makapaglundang panon, iban sing kalasahan niya, liasa niya, rin di halaw man sing gumiini, na mabatok niya rito haadlaw kana insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Na bukon sa jaharihat to, bat amuin lang ta ini lasahon mo in amin bis takato tanyo piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampay sin amin karugalan sin Allah Subhanahu wa ta'ala, kaastulan sin Allah Subhanahu wa ta'ala, subay resab kita umastul kaniya. Bihan yan. Hati niya, in mga yadto, bangkyun tara sin Allah Subhanahu wa ta'ala, subay natunay sab kuntarahon. Biyasin namin syaitan, biyaitan niya, in syaitan kuntara niya, na diak kita niyo katantan, hipapakuntara kato tanyo. Sa matarang in syaitan katan, manghindo kato tanyo pa amuin, hika lupas sin amal ibadat na to, din di halaw man sin gumiini. Nahasabab ito, bang kita dumugal hakarugalan sin Allah Subhanahu wa ta'ala, na tanto na sadya, inyad to katantan, madawhat na tuin, ini sabab sin hikaulong kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Na adapun bang in Tuhan Rabbul Alamin lumasa na kato tanyo na inyan maluhay na to madawhat in rida sin Allah Subhanahu wa ta'ala na amo yadto in subay pagbulok binasahan sin hambuk-hambuk din kato tanyo sabab na in yadto laungta amo na yadto in sabab sin piyagpapanjarihan kato sin Allah Subhanahu wa ta'ala hinang kita manusia supaya kita makapagtag-ipon patuhan na to Rabbul Alamin na bangkimog dan yung pagtag-ipon na to patuhan na to Rabbul Alamin na inyan katan makawa na to na in amuy in kapatut na to din nga Allah Subhanahu wa ta'ala iban in kita niyo hawak tumiyagad kita niyo ha aturan katan pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bat inyaun katantan mahugot halom sin ini pangannal na to halom sin bigi jantung na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam way nakakanap hang sulag uno-uno daing haamoy in piyang daakan niya bat malayang kaning katantan ding Allah Subhanahu wa ta'ala iwan sin panghalga tasing katan piyang daakan niya
na inya to katantan, amo adto mahinang sarab, sin amuin maka sampay kita niyo pakasannangan kakal didto ha adlaw ganakana. Na atin niya roon haon long niya in Allah subhanahu wa ta'ala maduwal siya ha mga sila nagkukupur. Karena in pagkupur, hambok yaon day mapangatusin, mano siya patuhan Rabbul Alamin. Amo sa pagyanon pagkupur, amo in palarihod nila in kabayaan nila, daing sin kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Yaon na undang-undang sara, yaon na daak sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpatarang, pag-ubos doon haon, magkupur pa imano siya. Atin nga lumag pasingkatan naman nila, sampay roon haon, hibudbud nila in alta nila hipaggasto ha parkala yaon, sinway roon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hapagkupur nila yaon, mahinang papalsabawan sin, in sila, manghimuting patuhan Rabbul Alamin, sin kasabunnalan, amoy in, yaon piya tatarang sin daak niya. Naamad ito mga kataw-tay manghuran, haagam Islam. Damikian, karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kapasikan. Uning pagyanon kapasikan. In pagyanon pasik, amo na yung mga tao kikita mo nag-iibadat patuhan Rabbul Alamin, sa yaon day sabihin ng nila pagmaksiyat patuhan Rabbul Alamin. Hati niya wayroon hibukit nila parkala dahil hatuhan Rabbul Alamin. Piyang daakan ibad sin, piyang langan, hihinang nila ra. Sin inya ang katantan, inhipapahinang kato, amin piyang daakan. In piyang langan niya siway tangkisan. Naim mga tao pasik, inya to baliskatin amuin kanila. At iniyaon himihinang simpiang daakan, pagobo simihinang dasin piyang langan. Amo yan. Hangkan na inumbul hambok pasik, amo na yung mga munafik. Amo yung nagpatarang sin ka-Islam nila sa sumagawa. Yad to limuluit in akkaliban pikilan nila aming katanaman nila, kasusuban nila. Amo yan mga kataw-tay manghuran kama Islam. Damit yan marugal in Allah subhanahu wa ta'ala mga tao magmamaksiyat. Biyan. Hangkan na in inikatantan subay kita maayad ha mga inikatan, tumangkis karena nyon piyang daakan kato tanyo patangkisan sintuhan na to Rabbul Alamin. Damit yan, dugal sin Allahu Ta'ala ha mga sila kuntara niya. Amin kumuntara sin panghindo niya. Himinang sin wala niya piyang daakan. Amuan, napagabos doon haon in inikatantan, mga palanggungan na kama Islam, lawakan nila, amuin pikilan, pasuron pala umaga masin Allah subhanahu wa ta'ala yung kabayaan nila, sindi makasud. Lumawag sila, daawa, sin katantan, pakaradyan, hihinang nila, biya sa kaula-ula, inyaon katan, amuaunin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pabukod, nakita ka kung intimbangan niya, ribiyay takatutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod paglasa. Suratul Taubah ayat kauhan tagupat. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatikum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Kita mo siyabot diha kay napusan aya amo na in pasik siyabot ta kay na. Inalisin Allah subhanahu wa ta'ala, baita isila ya Muhammad, baitaan kanila, bunal tuod banging kaaunan si mga kaamaan niyo, kaanakan niyo, katautay manghuran niyo, iban si mga kaasawahan niyo, iban na sin kampung kaluwarga niyo, iban na sin alta niyo, amuyin, tiyagtuyuan niyo liyawak,
di halauman sing gumi ini karena impangannal niyo at amunaon ni makasan ng kaniyo, iban na si mga usaha niyo, mabuka kamu malugi, mabuka kamu malawa deng halauman niyo, na iban na si mga pamaybay niyo, amuin katanaman niyo katan bat amo na yan, in mahal ga kaniyo, dain sin paglasa niyo pa Allahu Ta'ala iban sin daak niya, iban sin amuin pagbulok binasaharan sin agama Islam, pagmatuyo, pagpaamo sin hinang, pakugdanon pakabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala roon na ini, patarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, na inyan laung sin Tuhan Rabbul Alamin, di dayan lumukay in mga katantanyan, dumatong in pakaradyaan, amin paratungon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniyo, sin Tuhan Rabbul Alamin, pakaradyaan, asal biyabaita na sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, in katan sumulang, biyabaita sin Allah Ta'ala bang unuin, ini datunganan niya. Bang siya humarap pakain atau paharapon pakain, biaray ta kataan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Iban piyatatarang kato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tagad kamu simurka sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ri lumukay mag-alop kamu atawa sumagpak kanyo yung pakaradyaan yan, na in Tuhan Rabbul Alamin ibot di siya manghidayat ha mga sila taupasik. Nakita kamu yung banus si manusia bihayaon, naghihinang sin, hinang bakon piyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manglawag dalil ha supaya mahinang inyaon in sa kaula-ula daing hatuhan Rabbul Alamin. Di natuan hikasiplit in pikilan tapalawman sin Quran. Cukup na in Quran, di naman jari kanapan, di naman jari dagdagan. Cukup na katan. Dia baitannya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Biitasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adlaw yan, na cukup ko na kanyo inaagama. Iban, ini damikian in tungod panikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaon na iubos sin Allah Subhanahu wa Ta'ala roon ha pagkaradyaan sin nanay maisin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban lang sin Tuhan Rabbul Alamin, bang kamu mag-agama ha-agama ko agama Islam, na magrida na ako kaniyo. Hati niya roon magrida in Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukon siya magrida doon ha amin mataod pikilan, doon han hibusugin altain katan sin gaus doon na pakaradyan hinangyaon wala piyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nainyan katantan subay mamintang manusia habihaning kahalan mga katawtay manghuran, sabab ini janji sin Tuhan Rabbul Alamin hahi siyo in amuin palabihun niya in pakaradyaan di halauman sing gumini, puspuson niya impaglasa niya roon haamuin, inyaon katantan malanyap da pagubos, way roon da makapin, na inyan katan lanyap imparsukuan niya kasannangan hadlaw akhirat. Di niya madawhat yan ito mga katawtay manghuran na kami Islam. Nasa mabyan, subay kita niyo maayad, hapakaradyaan na to. Bihan, bang wala na kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katantan bukon na lamod agama Islam. Bang niya tinggalan na at wala niya na hinang, in maana niya rin kita niyo mapatod maglawag hinang habihating kahalan niya. Sabab inya dukatan, bukon na lamod agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihad to. Na ang pandawahan pasing kaibanan, bukon lang niya in maana sin ini katan tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bat inya duri manjari at tulong niya. Bihat. Ubos siya tulumag, dalil doon haon, ubosin dalil niya, wala pa isab di majatuh hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Ubos siya nun tinggalan, ada pun tinggalan ini yaon doon.
hawak to yaon. Sa wala ni hadya piyakay, hawak to yaon. Napagubos, wala pa di madyato. Lumag, sindawa, supaya ando kaylo. Bat iyanun, inyaon katan, lamod haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din ba isabtuan ka lamod ta siya sinini tungod pa pag-akama. Sin inyaon katan, bukon kita amuin magbaya sing kata naman ta, Allahu Ta'ala in nagbabaya sin uno-uno pakaradyan. Tungod pa pag-agama, wala na to panahinang kaya ingatan na sin Allah Ta'ala bang unin hinangon na to. Wayroon pakita niyo limalahil maripadunya. Biya ba ita na asal dunhan, Harasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga pakaradyaan katan magjato. Haway pa di majato. Bihay ni injumato. Iban singkatan, wala na to kaya sa akupan. Di matuha, timpo na kaunayad to. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah Ta'ala magbaita kato taniyo. Naman jari ini dikatantan, wala kaya sa akupan sin Rasulullah, kahalan sin mga umat na kauna, sa sumagawa, may ita siya makabaita. Bang bukon siya baitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari kahajaman na to, bihayaon, biya lo paragbos, aon pa maingat dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod pa pag-agama. Na yan, tuhambok kalaungan, mga katautay manghuran, agama Islam. Ngayon pagyanon paglasa subayhad, ja palabihon tain, paglasa pa, Allah Ta'ala muna. Ubus paglasa pa, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala maita. Sabab bang bukon pasal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpasampay sin agama, wayroon pangirab na to sin hangsulag uno-uno. Way, ba't dahin kaniya kita niyo nakahati? Amuin nagsuno-suno na sadyain, amin paglatun liyatunisin panghati muna Rasul sallallahu alaihi wasallam pakasahabatan niya dahil kasahabatan niya harap pa mga ini ubos si Rasul sallallahu alaihi wasallam kasahabatan niya ubos yan to sumuno in mga tabi'in ubos tabi'in ubos yan to in amuna in lang niya upat madhab yaun in mga upat ini bukon sa inituan sila sadya ini, in maingat lang taha pag-agama at tawa nakaingat, marayaw, nahinog, in ini jantong nila sin ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala labay rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kamatauran dahil kanila, lang tarang ingat, in ipagbantog sing kita, labi pa maingat, dahil upat madhab ini. Amin nasabuting nga nila, sa amaita, in mga sila ini amin timarang timampal. Pasal in nila kaupatin niya siyusulat nila in panghindo nakawa nila dahing haguro nila impuunan dahing Rasul sallallahu alaihi wasallam manjari sampai naabot sila nawapat yadto na kawibin inamuin longta kiya hatihan nila karena kiya sulat inyaon kiya rukuta ka atas. Bihag to, sampay miyabot pa jaman na to ini. Ampay mga sila, amuin, naghapal sa jaha, ini, jantong nila. Nainyad tuwang sila, longta, mamaid na rin di halaman sing gumini, makadngin ilmo yan tumatay kanila biha. Ba't biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yuqbadul ilmi intijaan, yantaji'uhu minan nas. Walakin yuqbadul ilm biqabadil ulama. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di maigin ilmu dahil halam bigi jantong sin mga tao. Amin nag-ingat sin ilmu yaon, amin tangsoon sin Allah Ta'ala hiig, simbuhi pa sila rin halam sin ini jantong nila. Di, sa sumagawa along niya, malawain ilmu dahil kanila yan bang sila na in kawaon sin Allah Ta'ala hati niya amin tangsuon na manahot dahil ha udyot pamaranan nila magad na in ilmu malawa na sabab yan hipagtangis si mga sila amin nakao na rin kahato taniyo bang malawain ilmu bihan hangkan na hambok dahil ha mga ini Khalifa, sampai itong sin
mga sila nakauna lang niya khalifa hikalima. Para halim banusin nakasubli nakauna rin kaniya puasin Ali radhiyallahu anhu nagsuno-suno na hadya mga khalifa. Mahita siya nabista hikalima. Sabab hajaman niya inlugay niya long tanamarinta atawa nagdarungan sa pagkaradyan pag-agama. Inlugay-lugay niya hadya mabista imyan kitarwa tahunda. Sarab, nakapaghalipa siya, sing tahun kasi mantag siyam, pag-abot sin tahun hangga to si Banhambuok, nawapat na siya. Sa sumagawain kahalan si Mano siya hajaman niya, biya sing kahalan sin upat khalifa na kauna, aminhi ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Amin upat ini. Hisuinin pagyanon. Amunahin Umar ibn Abdul Aziz. Apo sin Umar ibn al-Khattab. Amo yan mga kataw tayo mahuran. Namaita. Sabab hawak to sin kawapat sinambuk alima. Babae. Alima. Hi Amra bintu Abdurrahman. Hi Amra bintu Abdurrahman murid sin ini anak sin Abu Bakar asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Amunain murid hi Aisyah hi Amrah ingan niya anak hi Abdurrahman doon hayaon hawakto na wapat siya di mangulngul timangi si Umar ibn Abdul Aziz. Na inu-inuin asawa niya. Ay, kung may takalong na di man kung nagtangis siya, ano yung piyagtangisan mo? Aun lang niya di matuha ini muslimin biya mga kasusahan, dakula, laong niya lari, rengsing kasusahan sin umat habihaon ini. Ay, kalong niya may tayad to. Sarab lang niya, miyatay na inilmo. May tatulong niya miyatay na ilmo. Nawapat si Amrah bintu Abdul Aziz. Kita kau inamin pananaman si mga tao mahugot sa babyaunin lasa nila muna Tuhan Rabbul Alamin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin nagdarasin ilmu yaun halam sin daghal nila. Hasabab ya tunun hinang niya. Hindi hinang niya diaak niya ingkatan gubnol sin hula amin dihilan niya kapatut magjagasin ini laung ta halaw man sin pamarinta nila. Biapun niya mga ulama hawak tuyad to in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pun ani ulong niya in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sulatan niyo pakatas ayaw kamu magsulat bang bukunda matarang day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dito sa yan timagna mga kataw-tay manghuran kaya sulatin mga kahadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa aon day sab nagsusulat ini hatim po pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kasahabatan nagsusulat day sab aon gumawa day hasimod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis hisulat nila sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kanila nakaha mga silhawak to laung niya ayaw kamu magsulat sin uno-uno katan gumawa day hasimod ko buat malaingkan Quran. Bihat din baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kamu magsulat sin uno-uno na gumawa day nga simud ko. Amo hadyan hisulat niyo in Quran. Na laung si mga ulama nakahati-had to buko ni maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di pasulatin hadis. Sa laung niya karna sin buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maglamugay in Quran iban hadis. In kabayaan niya mauno. Amuin dugaing in Quran singkan diri niya dugaing in hadis singkan diri niya bihad to mga kataw-tay mangura na agama Islam ini katantan paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala paglasa ha Rasul sallallahu alaihi wasallam paglasa ha mga sila amuin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala mga tao salih nag-uurol sing katantan
amuyin piaglugtuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kabuhi niya halawm sin kauhan tag 2 tahun doon haon lando mahal ga yan in kauhaan tag 2 tahun yan halawm sin pangatayan singkatan Muslim hatim po na kauna. Tada pun suwere sa bihad to in pangatayan sing kita niyong kataan. But doon han natibuok in agama kahinapusan launta atawa harulan sing kataan agama timagna daing haamuin ini panghindo sim mga karasulan kanabihan sin Tuhan na to Rabbul Alamin daing ha ini panagnaan ito yari namyumus sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan niya amunain Quran mahamulya sarta in magpatarang kaniya amunain hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya nato maluhay laungta hinangun in kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipahinang kato taniyo naamu yan nahasabab yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kanila riwayat hi Anas kabaakan ng kitab ini ay ni hadis ini daing ha ini hadis hi Bukhari ibn hi Muslim an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iibot lang niya paamuin tagkaputan sing ginhawabaran ko. At iniayiing binhawabaran ko iniyad tuha, Allah subhanahu wa ta'ala, siya magbabaya, bangunuin, ini kabayaan niya. Hinangon kako lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab siyain, nagpapanjari. Siyain magbabaya, bangunin kabayaan niya. Na, way lang niya, mabista pag-iman inhabuk din kaniyo, sa hingga. Subay in kaaunan niya lumasa kamu, lang niya ini kako, labi rin sin lasa niyo ha anak niyo, labi rin sin lasa niyo ha inaama niyo, iban labi rin ha lasa niyo sin kataan manusia. Amot timbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian, hawak tu yaun diungog sin Umar ibn al-Khattab. Biyata ilay sabi niya, sahihain at iniha kitab hi Bukhari ibn hi Muslim laung sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ya Rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi faqal la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsik faqala wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ana ya Umar. Biyata si Umar ibn Khattab si mambung siya Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi niya wallahi ibot lang niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ikaw na ya Rasulullah in kalasahan ko daing hauno-uno katan nasabot mo yan tubuat malaingkan ginhawabaran ko. Hati niya, malasa pa ako sa babaran ko rin kayo mo, ya Rasulallah. Nalasiyampungan na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayaon. Laong sin Rasulullah, la ya Umar. Wala kau kimugdan, way nakaamuin ini pag-iman mo. Hatta ako na ahabba ilayka min nafsik. Subay pa makaliw inla sa mukha ko dahil sing ginawabaran mo. Nasa ito si mambung na sabi Umar ibn al-Khattab, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Ibot patuhan ya Rasulullah, malasana ako kay mo, labi rin sing ginawabaran ko. Unin na rin si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, na lang nga yang pakaw timap pahabihaon, yang pakaw kimugdan, yang pakaw nakaamu, habihatin kahalan mo. Amon tutuanin pag-iman, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Naman jari habihaon jaman, asubuon na to, imbaran na to, matan ba ako ini malasa pa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Biadim ba yung paglasa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amo ba yung katanaman ta, atawa katanaman, sintuhan na to Rabbul Alamin. Kababayaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Biabaitan niya kato.
Kuno na to makain rida sinallahu ta'ala kato niyo. Subay na to da maaga din kabayaan niya. Ampa na to makain rida niya kato. Sabiyata ni hadis kudsi. Daran na to ini magkasabot. Ingkataan hadis ini. Ingkataan pagsabuton tarunay ni hambuk day nga mga sabab hikapabuntol na to sin pag-iman na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdi, ana urid wa anta turid. In radita bima urid, aghnaytuka amma turid. In lam tarda bima urid, at'abtuka bima turid, wala yakunu illa ma urid. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis kudsi, ipon kulong niya. Aun kabayaan mo. Aun kabayaan kulong niya. Aun day sab kabayaan mo. Bangkaw long niya magrida sing kabayaan ko na doon takaw dihilan kasanangan haamin katanaman mo. Narangkaw rin magrida sing kabayaan ko doon takaw binsanaon hakatanaman mo. Hakabayaan mo. Wala yakunu illa ma urid. Wayroon da jumatukay mo. Amura maaga din kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakadtoy kuno mga katawtay manghurahan. Uno na bahain jumatukato. Kita'y nagbaya kataan simpan aramata. Wala kita ini nalugpasin in ruku in sujud ta. Ingat kau. Nalugpasin pagsahadata. Imiyang kita, la ilaha illallah. Magnahik saksi ako, wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipon na nakasabunnalan. Buat malaingkan Allahu Ta'ala. Yan to kaptangan sadya. Wala nagakadiwan hinang. Sabab doon kau nagbaya hahinang kabayaan mo. Bukon hahinang kabayaan sin Allahu Ta'ala hipahinang kay mo. Amo saan mga katawtay manghura na kamay Islam ando paamuhon na to hinang na to. Ingkataan wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nakita niyo lumag daawa. Ay nakita niyo lumag hinang. Sabab inyan kataan lawi in pangingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam den kato. In siya maghinang. Bang siya mo kundarakon sin Allah subhanahu wa ta'ala ipahinang kani. Sabab in siya daak. Damikyan in kita niyo naraak, papaghinangon. Hipahinang ka to in uno na kaya ba ita sindaak niya. Amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narang kita niyo limiyo lakad day ngaraakan sin Allah Ta'ala piatar lang sindaak niya. Ando kaylo di ko nakaingatan bang uno na yung jumatu. Hatiap-tap hambuk din kato taniyo mga katawtay manghuran. In kataan jimatu halauman na to ini. Alta sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki dihil kato taniyo. In ini subay na to mahinang hipag-amal. Pag-amal bukon hakatanaman na to. Pag-amal doon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inalta yan tuan mahinang na to sayan saksi. Haadlaw kana. Ba't panghimutingon sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Amoy in nagpakilawat in siya yaon kaniya ingkatan uno yung kabayaan niya maagad na isyo pagyanon dito yaon magbabas sa Quran maingat mabas sa Quran bihan iwan si mga sila magdijihad pisabilillah iwan si mga sila magsasarak ka tuo sila tipunon hadlaw ka na Ampa sila subuhon. Ikaw lang niya mamas sa Quran. Puno hinang mo rito hadun niya. Nalong niya, Allah, naku ni magbasa Quran. Nauno-uno na dya lokal. Bihan. Ipanghindo ko inyan katantar. Hamano siya. Along sinallahu ta'ala puting mo san. Sabi ni ikaw, nagbantog ka, ini ko maingat. Nagbantog ang ikaw, maingat ka misan mamasa. Bihan. Nalong sinallahu ta'ala, tiluan niyo man ito palawang sinarka jahannam. Na ikaw isablaw niya nagjihad. Unuin hinang mo, Ya Allah, iuwos ko in umul ko katantan piyag jihad fi sabilillah.
Iubos ko kataan. Doon. Puting mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kau nagjihad kau supaya kau mabantog maisog. Tiluan niyo man tulog niya palom sinapinar ka jahannam. Na ikaw isabihan, long niya nagsarak ka kau. Long niya, ya Allah, ingkatan, nagpuspusan ako, naglag kabuhianan, katan, naglag usaha. Na inipiyag tabang ko katantar. Hangan mo. Puting mo long niya. Ini kau supaya kau mabantog dayahan. Piyagabo mo, inalta ko long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiluan niyo man to palom sinapinar ka jahannam. Na, uno na bahain jumat to habiyad tutuan. Nakita na kamu simbihaon. Ang dumatong ingkatan naman nila. Iban sing kababayaan nila. Himinang bahasa pag-aagama inhinang nila. Kakitaan mo rano doon hayan inabbo si manusia. Imag sasarak ka, ay ikaw na. Duhalan sin envelope bihan. Pagtayak sin hambok, kuma na sin envelope, dagtuon magbalik. Uno yan to. Pag-abbo sa yan to. Yung mga bihag to. La ilaha illallah. Rasul. Subay kita niyo mga yukampunan pa Allah Ta'ala daran, mga katotay mga na mura-murahan, inyad to pagpatumtum hadya kato, tanyo, ando, lasahon na to muna rin hakatanin Allah Ta'ala, doon haamin kakukuyakan niya inurulun na to, amo na yung pagtag-ipon kanya matan, ingkatan simpiang daakan niya, puspusun na to, ingkaagyakin na to. Daing ha mga sabab sin hikala sa kato, hikarida kato, sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin katan sin hinang nawafil laung niya. Bagyanun nawafil sunnat. Amin tilusahon mo yaon hinangon puas sin pardo. Hambuk deng ha mga sabab hikala sa sin Allah Ta'ala kato. Nabihan yan. Naman jari, ingkaibanan bala sa laung niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarin yung paglasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nain Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil naasubo siya, ya Rasulullah, may taga magpuas sa laung niya, adlaw isnin. Naamuan lang ngayon adlaw kapag anak kako. Hangka na ko magpuasa. Napag-ubusin kaibanan, magbunyi-bunyi. Magumpa kaning kaibanan bihan, magsilawak, magkajinisan. Bangkaw malasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam, singuran mo sa sininang. Tiap-tiap isnin, mamuasa kaw. Batin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tiap-tiap hangkapito, amunin adlaw sin pag anak kaniya. Bihan yan. Nah, tiap-tiap isnin natin, tiap-tiap hangkapito, maka minsan in Rasul sallallahu alaihi wasallam ipangkanak. Hawaktu yan. Bangkaw nagpuasa, nakakakaw sinsun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in maana niya 5 sakaw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon kita himinang singkatan namanta. Doon kita haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.